intentan vigilar y controlar las proyecciones de Maicon y el aporte de ese número 7 de Elano. Elano, pegale, Elano, ratando el arco, saque de arco para Coreia del Norte, llegado Brasil. Bola para Maicon e o golo, Brasil! Maicon faz o primeiro e coloca o Brasil na frente, dando finalmente um motivo de alegria aos milhares desta repetição. Passe de Elano ali à espera da entrada de Maicon e depois, quando toda a gente esperava o centro, Maicon faz aquele remate com a parte exterior do seu pé direito, repare-se, e enganar por completo o guarda-redes Myong-guk e faz o primeiro golo do Brasil, que é também o primeiro golo de um lateral direito do Scred Canarinho numa fase final desde 1980. Und jeder Pass, hatten Sie mal drauf. Perfekt gespielt. Zu 0 durch den Mittelfeldmann von Galatasaray Istanbul. Und das ist vielleicht das Tröstliche für die Fußballfans an sich, diese brasilianischen Momente. Egal wie schwer es manchmal in die Gänge kommt, die Truppe. Hier ist rechts Jorginho übrigens. Svoj gól, obrovská radosť medzi hrstkou fanúšikov a toto je šťastný strelec s číslom 8 Ji-Yun Nam. Ešte dramatizuje priebeh zápasu, takto vyzerá jeho radosť spoločne s trénerom Kim Jong-unom. Tak ako keby Brazílčania teraz v defenzíve poľavili, no a s prehľadom to takouto tvrdou strelou za chrbát.